William le Mary Ford te fa paruk zinga upaber Henry Ford thi July ni somthum sang khazariat somruk pathuma alo pianga chung ko dom tak achangin Dearborn Michigan an chung ko farma alo seiliana kumzabi som pakwana hunlaya thingtlang no pangte khosa zia pa ngai anga nung chawin chuna school kalin an farma na tho tur oma piangte athok bok thinani lekha mumal takin azirei lo hle anopan lai chang hian khol lam thil hi angai na hle a lolama na tho ero chu atui pui vak lo khol thil a khoi pa ka omte chu achiat soma engtiangin nge na tho enina chik thei hle a an chenom khoveng te po in sanachia te an siam tir thinani hunrei lo te chunga a hlotling tamai le sumdon na kalpui thiam tak ani shan lem lova tumru na le thorim na awanga di ber ome kumsang ka zariat samsari pakwa a chuan kumsom paruk mi aloni ta a an in chwa sanin an khwa atanga lavak lo Detroit ta khol lam thil zir turin akala chutiang chuan khol thil siam dan chu awazir na in anin lama farma na thoka achung te tanpui turin a changin alo hole a kumthum lai khol thil zira a om nuwa Dearborn lama akal le a kumrei lo te nuwa chuan Henry Ford a chuan a hun then khat chu steam engine en kol le siam thatvel na na mang bera Detroit ta athil siam na mun factory a tho tur mu apiang a thok zela chuti rualina pa in farma na tho na man ro anei te siam ngai siam that sakin le thak ngai te thak sak boka a thei ang angina pa na tho pui bok thin akutsu achol man meulo ani ber kumsang ka zariat somriat pariat ta Clara Bryant ne nanin neya annu pa in somnan thingzei khol lein an mamo zwal pui chu athok swak thei ani kumgan nuwa an fanei chun ni ta Edsel Bryant Ford chu alo pianga kumsang ka zariat somkwa pakhata Ford chu Detroit ta Edison Illuminating Company a mechanical engineer na amuta hlau maya heta changhian Ford chuan thutluk na mumal tak siamin eizon na kong azo tur chu thil siam chwa lam ani ti in aril ruat siam felta ani kumsang ka zariat somkwa pathuma chief engineer lokaya atan chuan chu van nei na ro pui takani chudin huna ding chung chuan internal combustion engine tuial thei manga che thei khol siam tura amalak meka experiment be nan hunle poisa pu alo nei tam thei ta ani anna hian in pethuk le a kumsang ka zaria somkwa pathuma chuan tuial thei manga che khol combustion engine siam chu amasak ber chu siam zawa hetia be nu hian kumsang ka zaria somkwa paruka khan kepali nei ma nia in haikal thei sakor nu ngai lo lir thei siam chuak thei ta ani kepali anei awangin quadricycle lavo a han en mei chuan thir sakor ri tak mai ang hi ani long her koina ang do hian her koina siam ani a malama ger pani chau aneya anung tol zong in haikal theilo ani for ta hi tuial thei mang lir thei siam chuak ma saber chu ani lo na in lir thei siam chuana lama su tu poimo tak zing atela America ram hi motor siam chuak tu ro pui tak ani theina na tholok ber zing ami ani kumsang ka zakwa pathuma khan voini lai lir thei siam chuak tu company din tuma a hlo cham hnuwa Ford Motor Company chu dinin Henry Ford le hautanen chuan motor car chu an lo siam chuak thei ta ani hen lir thei siam chuan a mun hi Mark Avenue Detroit ani a atira chuan an siam chuak tam theilo hle mi tlemte tokin an mamo bungrua te chu company shanga changin an order le chin ani Henry Ford chuan automobile siam chuak tura hunrei takata longai to ana chu atak an chanta ka chuan alo mina phur hle ani alir thei siam chwa masak ber hau chu model A antia Chicago hmuna hasiam na dentisin July sang ka zakwa pathum khan alei sak masaber ani kumkhat nuwa chuan model A chu zanga lion shal chuak man ani lir thei siam tu tamber chuan mi om thei deuh te chuan atan chau ngai to in chuan nuam tak turin an siam chuak thina for ta ero hi chuan ngai dan danglam angreng tak anei lir thei mitin leiphak tura siam ani chu ngai dana wang chuan kumsang ka zakwa pariata khan model T made a siam chuak ta ani model AI in a siam dan phung ol samzoka ma serin tlak zokin atlom zok bok ani model T hi aminga tin lizi ti in mi ten an vuah nge a tharei lo te nuwa chuan mi ten order an siam po an siam sak dei theilo thuan puang chuak ta hialani rangtaka tamjok siam chuak turin for ta chuan ngai dan thar anei le ta a chu division of labor ania aum zia chu na thok tu te thobik tur siamin hu hovin anin chen shanga
achenin motor part shang siam chwa na an thoka achenin uluk de uzoka siam ngai dar thalang le electronic thil wa tur le adangte an siama achenin awwa khom na an thok boka ti chuan kalphung mumal tak neya motor part shang te harem khomin an thok thina ni hei hian voi khata car pakhat siam chuak lovin arwala car tam tak part malte te a hu hawa rem chauzel a shingani heti dan phung hi Ford Motors in motor car siam dan phung ati chwaro pui tak midang poin an manzui tak zel chu ani an motor siam chwa model T chu mantlom thei ang berin an shala model T chuan khovela company lian bera achantir ta ani he motor hi hun thar loin honga mishing te kalvelna poimo tak alawni ta ani a khala ola kongbum bo dewa po khal ol sama a en kolanwam boka hun reilote a hlotlin na sang takala omta ani kumsang ka zakwa sompariat vel khan America rama karchan vevel kha model T ania Fortan mi zongjong in an lei thei tur motor car kala siam chuak don ani ti a tumru naril ro pau khau tak ne na alo soi chin chuan har sat na sang kara po hlotlin na a thlenta ani kumsang ka zakwa soma khan Henry Ford chuan Highland Park Michigan a motor siam chhuana factory lian zok honga motor part standard chatak tak te an siam chhuaka kumsang ka zakwa som toplama changa sang ka zakwa som ni thleng kan khovela industrial complex a hun lai lian ber acres sang khat samkwa paruk lai lian chu Roche Louis Bula Dearborn Michigan a an din le ta a helai muna hian lir thei siam chuan atana mamo zongjong siam chuak thei turin thir lam cherna te dar thalang siam na te le motor part shang wa khom le rem khom na te omvek tura buat sai ani kumsang ka zakwa somni pasari September thla atang chuan motor siam na man ruwa tur thir thlit film le buat sai na atanga tanin atlan chwa thei thlangin helai muna hian ti thei vek alawni ta ani hetia masona le ti dan phung tha tak asiam mek lai hian Ford hian thil mu chhel pakhat anaya chu na tho ngai reng rim taka an tho china wangin na thok tu te chu an chawin an phur lo hle ani ti hi hei hi tire turin Ford chuan an na thok tu te hlo chu ale don la ya tamin apun tira an na tho hun chung ni kata darkar khatin ati tlem saka ti chuan thok tu po anga in an thok chak jok ta hle ani an na tho dan kal phung thar le na thok tu te halo phur thar ta awang chuan sangkha zakwa som panga a chuan model T man chu dollar zariat somnga achangin dollar zani somkwa an ti niam ta a chumi kum chuan car makta doi khatlai an shal chuak manani motor car siam chwa baka mathar na satakin ala chun zom zela tractor siam na le thlo theina mi pakhat chau chuan theite an siam chwaka thlona manga lekha thon na mail route siamin hun bidik wonga mishing phurtu thlo theina service te po an siamani kumsang ga zakwa somni chawa khan an industrial complex thar Roche Louis Bulatang hian model T chu an siam chuak nem ema ma se an shal chwa thei zat chu atlaniam viau tamai heti kara hian Ford lir thei siam teron king park masaber Chevrolet siam tu te an lawni ta a kumsom ni chung don lai model pa ngai reng Ford tan ati chwa line Chevrolet chuan model tharle chazok kumten in an siam thar china chuwangin an car siam te an shal thei ta jok tlat mai ani Chevrolet ron hloting tamai hian chiang taka atarlan chu mi in lir thei chale tangkai ain a style le design na lan du jok ti hi ani heti ani lai taka hian tin lezi car siam phung chu ama lai ta dewa thlak ve ngai ni ti chiang ta a ma se chu ti maya thlak thei ani lo be ve fe chu ngai nge yang le kumsang ka zakwa somni pasari mei thla chuan Ford chuan ana thok tu enga moza chu aban chena athil siam te shal chwa tam a neile theidan turangai to ta a heti lai hian kumsam ruk pali lai ani to a model A chi thar an siam chuak le ta a mi te du po a hlo le hle a ti chuan Ford motor chuan ngai o chho le ta ani kumsang ka zakwa somni pakwa a stock market din mun atlak niam thut khan Ford Motor Company chu ain elpui dang te ai chuan an sum din mun a thajok le ani economic din mun tlak chhiat lai the Great Depression tir lam kumni chung chu an sum don na hian atwar vak lawa ma se kumsang ka zakwa som thum pakat chawa chuan Ford Motors pon atwar ve hle a model A shal chwa ani atanga kumthum na chuan shal chwa zat atlaniam em ani Chevrolet thar 6-cylinder engine le Plymouth atanga model thar an siam chuan Ford Motors siam chwa chu shal chwa tama aron lan le tatlat mai ani
ti chuan a hna thok tu te ban chen le ri an lo ngai le ta a thei to pin midang te khom tumin ma a han la thar le a ti chuan V8 coal cylinder 8 nei lir thean siam chuak le ta a motor car shell chwa tama pakhat na din mun a haule thei ta ani Ford an na thok tu ban engemaw zat lo kir le an oma ma se chung te chuan an na tho dan din mun a in thlang na sa hle ti an sia a Ford ta ngai to na thatak nei le ngil nei tak ni chin chu shon na she om ve ta hle ani ti an mu ani an na tho dan uluk taka vil turin mi arwata a kher ta viaw ani ome Indopui pani na hun lai khan Ford te chu B24 Liberator bomber thlo na siam turin sarkar in ati a ma se heti lai hian Ford te sel na hi atlaniam le a sangkha zakwa somli pakhata chuan thwa ka ti sen zam chat stroke ane awangin an tho vil tu ber chu afapa etzela ani zuita a for the thupang tu te chuan B24 siam zo chu darkar khata pakhat zel a siam na hmuna tanga rontol chuak thei turin be se ani thuan puanga ma se sangkha zakwa somli pani top lama chuan chu tiang thlo na chu somnga paruk chau an siam zota ani etzela chu a shisel na thabik lo hle maya he an malak na hi ha thlak bok nen kumsom nga atlanin sangkha zakwa somle pathuma athitamai ani afapa an thi ta ka chuan Henry Ford chuan kumsom riat lai ani hnowa how to pa berdin hun chu alwa le alo ngai ta ani chuti laya US President Franklin D Roosevelt chuan chutia ram ven him lam hoiral thom siam na project lian ber pathumna a hlotlin tak meulawal chuana inrol ve ta a Ford Company manager chakte tur pon lama changa ruat emo sarkar ko talan mai chu trolina sheta ani ma se kumsang ka zakwa somli pathum august thla chuan Navia changlai me Henry Ford atupa Ford chu kumsom ni paruk mi lek chu Ford Company ral thom siam mek ti hloting tura be sei na pu din hun lwa tura thon ho ani a ma se Henry chuan atupa chu adin hun akian mai phallo thlakhat aliam le chuan adin hun chu akian ta nge ani chutia atupa ina ai o ta ka chuan mi te tlo po vak lovin a chol ha dam ve ta a engemaw changin an company thil poimo deutia chau alawin lanta ani kumsang ka zakwa somli pasari April tha a tlai khat chu anupui dara alu ngatin kumsom riat palimi ni in thisen zam chat awangin athita ani mipui tam em mai in tlarin Henry Ford rawang motorin an lo pung khoma asun atan factory tam takan khara a thenin sun atan le zana internal ngoi rengin hun rewak lo an loading bok ani an chu dan chuan Henry Ford ta an nun thak dang lam tu le motor khal thiam tir tu chu an leina zia eng emokong tala lan tir tu te hi mi makta dwa enge maza tan tlingani anti Henry Ford lo tin na ro pe taka chang hian zir tur kan nga hle ome atai mak na te inzir pe na te hi kan enton tur thatak ani mitam takin ti theilawa an ngai hi teimata ka beitu te tan chuan hlotlin thei ani chin Henry Ford ta kam chhuak thu chen khatte kumsom ni mi ani emo kumsom riat mi ani emo mi tu po inzirna achol san chuan atar ani tu po le inzir zel chu ala thalai al no pang ani thil engkim hi nangma do zonga akal nia isya thuna thlo theina po hi thlido zong in a thlok chhuak thin ani ti shero ti theya i sya chu i ti theya ti theilawa in sya chu i ti theilo bok ti hi adik ani hlotlin na thuruk hi a ani ngai chuan midang thlir na hmun atanga thil thlir thiam le chu ta tanga mu thiam chu ani ang har sat na chu i thil ti hlotlin tuma tanga imit ilak son ruala thil hupur om i mu thin kha ani kan nun hian thil tam takan tonga chung thil sang te chuan min siam lian zel ani achang chuan chu mu thiam har thin khovel hi nung chang siam na atana din ani a lungai na le har sat na kan to te hian malam pana kalzel turin min pui ani mitam ber chuan har sat na ne tura chanlak na lama a in abul vela an theu le kwal na lama hun le tha an pai hnem zok